Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. Máš rád prírodu a baví ťa outdoor? Láka ťa lezenie na skalách a chcel by si s tým začať? Chceš sa naučiť bezpečne pohybovať na skalách? Už si lezec a chceš sa zdokonaliť vo svojej technike? Či už máš alebo nemáš svojho lezeckého parťáka, nevadí. Volám sa Michal Šeranc, som inštruktor skalného lezenia a ašpirant na inštruktora horolezectva. Som Lukáš Solej a som inštruktor skalného lezenia. No čaute, a ja som Jakub, ja sa moc predstavovať asi nemusím, ale to, čo vám chcem predstaviť, je naša veľká novinka, a to je Lezecká akadémia, tu s mojimi inštruktormi dvoma. Táto akadémia bude spájať náš Trekland a lezeckú značku, svetovú značku Petzl, a preto neváhaj a prihlás sa do tejto akadémie a vidíme sa na skalách. I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this.